पाउशदे उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे नोंसे चेंगदबगी चांग वांखलकपना मियामगे हक्सिल द चाउना सिंगनरगले लंबी फतबदगी उफुल यामना थांगबा असिनसु अचौबा मरम ओइगने दिल्ली न सिंगबा लेफाक सिगी तोंगान तोंगान ब मेट्रोपॉलिटन सिटी सिंगदा या पोल्यूशन न मरम ओइदना मियामगे हक्सिल द चाउना सोगलपगी वाथोक ओइदुना लाइदिंगै जरगसिदा मणिपुरसु नोंसे चेंगदबा या पोल्यूशन थोकपगी चांग लेपतना वांखलक्तुना मियाम की हक्सिल अचौब साफू पिरगले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फंग रेकॉर्ड की नॉर्थ ईस्ट स्टेट की मणिपुर एयर पोल्यूशन थोपगी चांग ख्वाई वांग स्टेट होइरे इम्फाल नुसित पार्टिकुलेट मैटर था होंगे पुंग मरी ताबद माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 301 ओइखे नोंथिल पुंग अमरोम ताबद माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 248 ओइखे नमिदांग वरम पुंग तरुक ताबद माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 295 ओइखे अमरोम था असिगी अनी के अयुपुंग मपल्लोम ताब मतमदा इम्फाल ओइखिबा एयर क्वालिटी इंडेक्स असि माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 295 फावो यौखे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न पीबा एयर क्वालिटी इंडेक्स की मतुंगिना माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 0 दगी 50 फावो असि अफबा नोंसित कौगनी लोइनदा हक्सांग सोकनिङै ओइबा मचाकसिंग यामना लिंगना यावरंबा याय हाइना लौगने 51 दगी 100 फावो असिना खरा फगत पकांगलुप हाइना खंगनागनी चामगा सुकना अमदगिना सनी फावो असिना जाय मरा फावो नोंसित चिंगने सनी सुकना अमदगिना चहुम फावोदगी लैरिबा असिना नोंसिदादु मोटपा कांगलुकी मनुंगदा चल्ली हाइना लौगने सहम सुमना अमदगी सामरी फावना का हेना नोंसित चिंगरे लोइनना माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर सामरी तरादगी सामंगा फावो असिना ख्वाइदगी हेना फत्रबा नोंसित ओइ हाइना लौनारिबने इंडिया की वन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीब स्टैंडर्ड PM 2.5 इंडेक्स असि माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर निफुदगी हंथब ओइगदबनी लोइनना PM 10 असना माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हुंफुदगी हेलोइदबनी लोइनना नाइट्रस ऑक्साइड माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर निफुदगी हेलोइदबनी हाइना पीरे अतब मणिपुर पंगलिब पार्टिकुलेट मैटर की सांग स्टैंडर्ड दगी का जामना हेना थेंगनाखि असुम स्टेटस ने एयर पोल्यूशन थोप की सांग असि अवांगनोपकी अतै स्टेट सिंगदगी हेना वांगलिबा असि लंबी फतबना उफुल जाम चेलिबा असिनसु अचौब मरम ओइगनी एना नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा लैरिबा नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर निवेदा यांकोमना फोंदोरकले पाउसे असिगा अखनना वरी सनबदा डॉक्टर निवेदा मखादना हाई स्टेट असिगी ओन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI असि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट तरागनिथोइदा हांगबा स्टेट सिंगी रिपोर्ट येंगलागा लेपने अदु हौजिमकी ओनदी MU अमसोंग DMU दा लैरिबा स्टेशन अनि असदगी रियल टाइम इंडेक्स होलगा लौरे मसदा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना हनकत लौखिबा इंडेक्स दा अवनपो स्टेट सिंगी मनुदा मणिपुर ना ख्वाइदगी यामना एयर पोल्यूशन थोपगी सांग वांगली हना फोंदोखिबा लैख्रबने एयर पोल्यूशन आइबसिबो हाइबसिजु क्लाइमेट चेंज के सोबा इंपैक्ट अमनी मसिना अकोइबगी फिबम खक्त नतना बंग हक्सेल दसु चाउना अकाइबा पी हाइबा खंगबा ngamlakpadagi हौखिबा कुमजा दिसिंगनि तारागा निफांदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ हाइरिबा प्रोग्राम असि हौदोखिबने लोइना मणिपुर दसु कुमजा दिसिंगनि तारागा मपनगी फेब्रुवारी थादगी नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा इंप्लीमेंट तौदुना लाखिबने नोंसित चेंगलक्तबा असिना मियोइबगी हक्सांगदा लाइना तिना क्यामरम पोखली हाबसी दिल्ली सिंगबा इंडिया की तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंगदा सथगिबा स्टडी अमदी सर्वे सिंगदगी खंगबा ngamlakhiबने स्टेट असिगी ओइनसु हंदक AQI दा यामना वांखलकलिबा असिना मियाम की हक्सेल दा अचौबा सिंगनापा अम ओइरकने मसिना लंग्स हार्ट कमरी लेना बलाइना सिंग नारकपगी चांग यामना वांखलहलगने मखतरकवा अतोप पाउदा ओरेंज फेस्टिवल डिसेंबर 13 तगी नबित होमनी चुमना पांगथोगदोरी मणिपुर टूरिस्ट पुलिस सेमकनदबा लेंगादा थोरांग तौरे चीफ मिनिस्टर COVID-19 लाइसन मरम ओरग सही अनि सुकना लेपरोबा मतुंगदा तमेंगलोंग ऑरेंज फेस्टिवल 2022 लाक्रिबा डिसेंबर 13 तगी हौरगा नबित होमनी चुमना पांगथोंगनदबा ngasi चीफ मिनिस्टर की थाकता पांगथोकिबा मिफमदा लेपनाख्रे मणिपुर टूरिस्ट पुलिस सिंग सेमकनदबा लेंगाना थोरांग तौरे हन चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे ngasi upung taraga mathoirom taba matamda चीफ मिनिस्टर एन बिरेना माय तंगबल लौदना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के कैबिनेट होल दा तोंगन तोंगन बा डिपार्टमेंट की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंग यावना पांगथोकिबा मिफम अदुगी मतंगदा पाउसे असिना फंगबा पाउदा हाई COVID-19 लाइसन मरम ओइदुना सही अनि सुकना पांगथोलुद्रबा मतुंगदा तमेंगलोंग ऑरेंज फेस्टिवल असि खरा हेना चावना पांगथोकनादबा वाफम सिंग खनागे
lamdam mudugi komla tharibat lawmi singba tongan tongan ba scheme singe khutangda lawmi singe pothok engat handanaba amasung makoina pothok liba pothok sing adugi kaithel vidul lawmi singbo lalot itigi khudong saba phangan ba loina makoigi sanmelon phagat handanaba changchinduna lakle ngasigi mifam aduda saliba sahi asigi Orange Festival 2022 asi lakliba December 13 tagi hauraga nabidumni chukna pangthokna da mifam aduna lemna khe sahi asigi Orange Festival da lawmi sing na komla hiana futhokna na ho na wa mari leina bo horticulture gi official sing the minister na pautak phi ki aire amarom daga sigi mifam aduda minister na manipur da sahi khudingi lakliba domestic amasung foreign tourist sing asina lam koi ba lakpa matamda sa phaba phibam amal lehna na ba masung makoi bu mapung phana lamjing lamtak tawwa yana na bagidama tourist police ning kana ba lenga ki oi ba thawrang leire ana phangdora khe tourist police haibasi home department gi makhada leire ba police sing asida gi tongan ba kangbu amani lenga ki tourism department gi makhada mioi sing lauraga state asida leire ba lam koi ba sing gi lam thongpam oi ba mapam sing da thamgadori bane nauna lauga dori ba mioi sing asi na lam koi ba lakliba mioi sing adu ba ningthina lamjing lamtak pa ga loina na lam koi ba sing gi lam thongpam oi ba mapam adu gi maramda kumna khangan ba ga loina na lam koi ba sing adu ba ningthina lamjing lamtak pa gi thabak sing tawgani loina da lam koi ba sing adu ba mafung phana ngak sentona makoida safaba amasung nuhaina leijaba yana na ba thabak lawat ka dori bani haike stock leite aiduna government oil pump da thau fi gi dre Imphal ki note AO sida leiva layaki oil defaulter thawge stock leide haiduna sayul ambarongi mamangdagi diesel amadi petrol sang naina pi bangam davatana tana diesel gi wanadi sayul ambarom department sing da pi bangam dana leiri masina maram oraga layaki department sing mathau ningtina pangthokna na bahona ba matamda chauna akai bathogalle hirma sing mari leina government oil default ki official amana pause asida phangdorak pagi matungina General Administrative Department GAD gi maikedi Indian Oil Corporation dagi thau lona na bagi dambakta Mathauda persen pam kai tharak da maram oraga default asida thau hi stock leita bane lenga ki tongan tongan pe department sing mathau ta ba gari ki thau oil default asida gi pithuna lagli ado ba hau kiban mit khani gi mamang dagi diesel gi stock asi loi khiduna department sing da diesel pi bangam dana lagli ado manamak GAD gi mai kai dagi tha ani gi lupa lakh hum forum oi kada persen pam sanction tawduna treasury da laikre ana pau phang padi lai masina sombo oi rabadi hausik leitriba thau gi stock sing asi lagli ba namit khani ase gi manungda mafung phana hanagum tongan tongan ba department sing gi thau pi bangam gani habagi thajaba lai petrol gi wenadi hoki basawul gi irai namit forward thau pirami stock loi khibana maram oraga petrol so nabidasi piraba matung asi forward pi bangam dana laire GAD dagi sanction tawgra basen pham sing asina athubada jawraklabadi Indian Oil Corporation dagi salal kaklaba madong tha asigi tara forward gi manungda thau pi bangam gani haire amarom da tongan tongan ba lenga ki department sing gi pifam thok pa thau sing asi pi dabada maram oraga hanagum ningthina thabak tawna na hona bada awa kaya mai unaba thengnari nakala marom da transfer order thoki ba tha mari surabasu doctor amangasi baba join tawramdre club sing posting mafam da sataba lenga ki tongan tongan ba department sing gi staff sing suspend tawba yauna action kya laukhalingai serakta Kaksing district ki hianglam primary health center da transfer thoki ba tha mari rom suraba dental gi doctor amangasi baba join tawdan leiram le haire Yanglam da liba tongan tongan ba club tara ka mathoi gi apan ba body wariba SEDO Yanglam gi thawmi sing da hostel asigi leiriba awar ba kaya yengsin ba chat pada thengna ki bane pawmi yauna chat ki ba khong chat do gi matang da SEDO Yanglam General Secretary akoi jam ajina hai Yanglam PAC asi nongda pungkun mari mathau tawduna Yanglam amadi wapagai constituency ani gi manungda leiba mioi lising kuntra henbada ana layengi kodong saw piriba hostel amani hostel asida dental gi kodong saw pina na palenga na kumza lising ani taraka mapanda lupa lakya piba masin pirake ado bahari ba matam adu dagi ngasi pawo doctor leita bana mar oraga ngasi pawo function taw ngam dana laire hiramasi gi matang da lupasi gi maike dagi CMO kaksinga made local MLA da doctor thabi rakna ba haijake madugi mahi oina hairok CSC dagi none PIC da transfer taw khiba da ngari ba doctor asi sahi asigi July 15 da hostel asida nawna posting pire haina lenga ke health and family welfare ki deputy secretary in order amathoke ado balai bak thibadi arba doctor asi posting pi khiba tha mari rom surabasu ngasi phawa join tawdre marmasina hiram asida lenga ki mari leina ba loisanga marwaina health minister amade district minister na miyang sangbiduna asigamba lenga ki order forward indaba doctor asigi matakte action lawiyo loidan hianglam PSC gi campus manungda sangadan lairiba building ani asisu athu matamda sangaduna PSC asida matam gi oiwa hagwatpa yawa facility sing apiyo haike
NSNIM na CMM Infra Project Limited ki excavator mai tharam le nongmai maru ani thamlam le phone taruk na basu khangalam le Bharat Sarkar ka housing shanti ki uri chathariwa NSNIM na Manipur da nam haduna sel khaiwa jaun hingsa gi thawng ke sathabada state amasung central post na kari mata tawba ngamdre Housing NIS 37 Imphal Jiribam Lambi Sem Sabagi Tabak Toriba National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NIS IDCL ki Tabak Suriba CMM Infra Private Limited ki excavator ama NSNIM ki kedar manga namai thadok lamle Nongmai mari maru anisu thamlam bagal loidana makoida athawada pau phaurakadabani haina mobile number su piramle hairi Phrase na pangba paugi source ki matung inadi ngasi nabita pung tarik lom tabada Imphal dagi kilometer kungani thoirom chalaga laiba Imphal Jiri lambi gi Kangpopi district ki Khonglon police station ki manung chanba Boilen hariba mafam aduda NSNIM gi kedarni han saktak saba mioi mangana hauzik Imphal Jiri bam lambi gi thabak toriba NIS IDCL ki thabak suba CMM Infra Private Limited ki excavator ama petrol hajilaga mai tharam khibani NSNIM ki cadre sing adu AK-47 ki rifle loina fai cadre sing adu mafam adu thabak su do leiriba CMM Infra Private Limited ki sinmi sing adu gun point da thamlaba matungda excavator adu mai tharam khibani loina na cadre sing adu na sinmi sing adu da nowai maru ani pi du na makhoida atu matam da company adu gi mari leina sing na pau phoro ka da bani hana su khangalam ki maisa ki adu da excavator adu gi driver gi cabin amade atai saruk kaya tumna sakre aduma pokulai paiba sing adu hekchat khibaga senmi sing aduna sensi dula mai kan pagi thabak chathagi maduna marum oraga excavator adu kahena amanga thadi thogautre NSNIM ni hariba sing aduna CMM Infra Project Limited ki excavator mai tharam liba adu kari maram gino haba chapchana khangdre aduma po NIS IDCL ki makada Imphal Jiri lambi package dugi oina thabak suriba CMM Infra Project Limited ka Limited ta NSNIM gi mai ke dagi sale gi demand toraki balai hariba demand adu ngasi pawa fi na lakpa dagi NSNIM na company asagi excavator adu mai tharambu oigani haire thawdog adu gi paw hek pangpaga Kangpopi police ki team ama mafam adu sangsinduna thawdog adu senari basing adu fana na bathi ba humbagi thabak chathaki adu bo mi pham mipun gi paw de leitre hiramasi gi matang da Kangpopi police na case sambare start tawkre nakalam rom da excavator mai tharambagi thawdog adu CMM Infra Project Limited ki mai ke dagi yamna kana yaning da ba phongdorakle Panbaya bari Imphal Jiribam lambi da lambi sembagi thabak toriba National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited ase Ministry of Road Transport and Highways ki oiba company amane Center ki asoba mai fak pa AC na laraba EWS ki sada tara kota piba yagre Central Government ki asoba mai pak pa ama oinagasi Supreme Court ki maikede ki lebaka si laraba sing natragana EWS economically weaker section ki oina sarkar ki thabak sangbada amasung bhai tambada chada tara kota pibada yagre ngasi Supreme Court EWS ki kota ki khanakiba aduda punna just manga leiba vans aduda 3-2 na majority oiduna ayabadu pikibane hearing aduda Justice Dinesh Maheshwari Justice Bella M Trivedi amasung Justice JB Badiwala na EWS ta chada tara ki kota pinadaba constitution ki Samaga sumna ahum suba amendment aduda sawat ki aduba hing Supreme Court ki Chief Justice ki phamdagi retire tawgadoriba Justice UU Lalit amasung Justice S Rabindra Bhanadi maduda yaning da board ki hearing aduda Supreme Court ki maikadagi laharabasing amasung EWS sing da sada tara kota piba habasi constitution ki basic structure da akaiba amata leite amade kota asina hantana yengbagi wafam su leite aina badak piki Court ki verdict adu Supreme Court ki Justice Rabindra Pan hai kibada economically backward sing da kota piba habasi mahaki maikadagi sawali adubo socially backward section sing jahon da habasi constitution aba pide adubo majority ki oiba often yendam hana sawatpa ngamdaba asigi damakta de regret tawi hai ke Supreme Court na ngasi economically backward section ki oina chada tara kota pinar ba yamna singthani ngai oiba decision amata kiba asida ruling BJP ki maikadagi thagal perform dokhe Gujarat amasung Himachal Pradesh ki yamna maru eriba election asigi mamangda Supreme Court asigi makal ki verdict ama pikhiba si Prime Minister Narendra Modi na lebak asigi lairaba sing da social justice pinara ba ki mission asi mai pakwa mane economically weaker section da kota pi bahasi samaga sumna ahum suba constitutional amendment ki khudang da introduce tawkhibane Manipur hockey ki maming onthok na batham ki ba hukum chanaroi PY5 Manipur Sarkar amari Manipur hockey ani ki marakta satharapa case amaga mari lainana hokiba Englishing ani kungani thogi October 10 ga mathoi da Supreme Court na
स्टेटस को थमलकपदगी हौकिबा इंग्लिश अनि कुनगनि थोइगी सेप्टेम्बर 10 मपनद मणिपुर सरकार की रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मणिपुर हॉकी बो अतोप ममिंग ओंथोक्त्रबदी मसिगी रजिस्ट्रेशन कक्थलगनी हाना थमकिबा हुकुम मदु चानारोय हाना ngasi एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कोऑपरेशन मणिपुर पी वाइफेन ऑर्डर अमा थोखरे कोऑपरेशन मणिपुर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी वाइफेन ngasi नवेंबर 3 त थोकिबा ऑर्डर नंबर सी 102/9/2022 Cop 1 Makatan High Register of Cooperative Societies Manipur Societies Registration Act 1989 Manipur Act 1 of 1990 gi Makada Registration Certificate P Kraba Manipur Hockey Amade Hockey Manipur ani ki barakda satharaki ba case amagamari enana High Court of Manipur na Kangalaki bagi batungina English ani kungani thoigi September 10 mapanda Manipur Hockey ba maming onthok na ba Directive PK Order si hiyak phangbaga tha hongi manungta Manipur hockey na maming onthok trabadi makoi gi registration kaktat kani haikibane adoba Manipur hockey na High Court of Manipur na takiba hukum adu ki mayukta court Supreme Court da wakat ke Manipur hockey gi wakat adu tarba matungda Supreme Court na High Court of Manipur gi hukum adu status ko thamrakiba gi matungina haukiba English ani kungani thoigi September 10 mapanda Manipur sarkar gi cooperation department na Manipur hockey gi matakta maming onthok trabadi registration kaktat kani aba hukum adu chanaroi haike National Florence Nightingale Award 2021 President Bormuda Lebakasagi Nurse Yankai ga matoi da pibada Manipur dagi ahom jawre Manipur gi award fanglaba singdi Thaimei Sanahanbi ANMW Hemavati LSB amasung T Helena Nurse ne Lebakasagi mafam punamakta nurse ki sinpham da mathau pangthok liba singki manung dagi thodok thoidok hendokna meritorious service pangtorakpo nursing bo sakhangladuna Ikai kumda pot pagaloina na pungning thogaladuna pinana bagidamak atungai kumza lising abaga sapan humbudra humdoi dahawdo kiba National Florence Nightingale Awards sing mamang gi kumza lising ani kunga mathoigi oina pinana ba nurse jangkai ga mathoi khangkat pada Manipur dagi ahom yorok pagaloina na President Draupadi Murmu na award sing ase khosina kre nurse gi sinpam da mathau pangthok liba sing gi oina khwaidagi tha wanglaba award sing gi manungda amoriba award si phanglabi Manipur gi nursing adudi Thaimei Sanahanbi ANM Wairopam Hemavati LSB amasung Bisnupur District manung chanba Phuvara ki Health and Wellness Center ki nurse Takhelambam Helena ne Award si makhoi humna Manipur da khamteng na mayuk nakhiba COVID-19 pandemic ki lantheng da sinpam masida thabak tawibi nursing oina singthani ngai oiba thabak thorom sing pangthokna mamal yamlaba punsi kya kanara phona khiba sing po sing thara duna award si pina da bagida ma khangat pada yaukhibane Myanmar da leiba lalauba sing da mobile phone da natana sim card sing khusindaram ba mioi ama phare Laibaka siga thangnava Myanmar da leiba aina thengkraba lalauba singda mobile phone da natana masing jamlaba sim card sing lalauba singda hakdengna khusinarambani haiba Mai Imphal Bengkut maning lekai dagi Muhammad Habibur Rahman sai kuntraga mathoi apopa MD Basiruddin Bo City Police Station na faraba matung duty magistrate Imphal West na equisasi tha asigi taraga manga foba numit tarani police custody da thamnaraba khangan kre Mamang thagi tang tarita City Police Station na lakulakwa FR amagamari lainana pauna bazar da leiba Mobile John dukan MS Enterprises tagi More Gate number 2 da mobile ki dukan MS Pawn Brothers tamna masing jamlaba mobile phone amadi SIM card sing eco benda haptuna purak pagi damak Police na driver aduga kodana hariba posak sing adu phake Police na thadu adugi Pauna bazar da natana More Gate number 2 da lehiba mobile phone John dukan mapu amadi salesman na sing basing Pawa faduna uhang pong sa thagi Matuda equis karati ko na bel pituna thadoki makatara po oina Police na MD Habibur Rahman bu tha asigi tarukta faduna uhang pong sa tharaki bane Police na equis asiba makata ba police custody ma lauthana ba gidamak duty magistrate Imphal West na ngarang puthoraki Police ki remand adun haribadi mamang da faki ba equis sing asiga equis MD Habibur Rahman ga punna kusam naduna Myanmar da leiba tampa ki lalauba singda aina jada ba mongda yamlaba sim card sing supply toram bane Ariba sim card sing asidagi lalauba singna lenga ki minister officer da natana business tawriba misam PM sing da lalauba singna trade tawba ki thabak sing chatharakpani ana fair tawduna hairi Police na nirakwa fair adubo taraba matung duty magistrate Imphal West na MD Habibur Rahman bo tha asigi tara manga foba namit tarani police custody da thamnana ba khangan kre Indian Parliament da saruk yarubi Sophia Sahania okre Hogiba October anida Mahatma Gandhi amadi Prime Minister Waramba Lal Bahadur Shastri ki mapok kumbon thorang ka mari lenana Bharat Sarkar ki Ministry of Youth Affairs and Sports Education na sintuna New Delhi da pangthokiba Indian Parliament da Sarugya kibi Manipur dagi Muslim Ningol Miss Sophia Sahania oktone ikai khumdau pagi tharum amangasi Mai Imphal Bengun da pangthokre Mai Imphal Bengun da leiba Joint Youth Development Committee na sinda da pangthokiba
बॉलीवुड एग्जीबिशन के मरिक इंडियन पार्लियामेंट सरुक मिस सोफिया सानिया ओक्तोने इकाई खुमनब उत्पगी थरमदो मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन वाई इम्फल केंद्र की एमएलए कोंखम रविंद्र चीफ गेस्ट होदना पांगथोखे तावन डिस्ट्रिक्ट की इरोंग चेंसाबदगी एमडी अनवर अली की मसानुपी मिस सोफिया सानिया लेबागसिगी लुसिंग अरी की मपो कुमन थरंग मरी लेना पांगथोखिबा पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ कौवा इंडियन पार्लियामेंट मणिपुर की महत्व सिंधुना सरुक याखी सोफिया सानिया बो इंडियन पार्लियामेंट असिदा सरुक यारुना लेबागसिगी जुद चामरोम द पौपीदना मखोइबो लेबागसिगी लुसिंबा महात्मा गांधी अमदी लाल बहादुर शास्त्री अनि की मरमदा मिनिट अहुम लोम वांगांग जनब खंगतपदा यारुक्तोना सरुक याखिबने सोफिया सानिया मणिपुर की महत्व सिंधुना नेहरू युवा केंद्र संगठन की कंटीजेंट अमुअनसु सरुक याखिबने नगलमरोम द नॉर्थ ईस्ट द ख्वाइदगी हेना मपांगल कनबज्जु चेंग खंगतपदा मणिपुर दगी विकास यावरे होगिबा नवेंबर मंगाद नागालैंड की डिमापुर पांथोकिबा नॉर्थ ईस्ट स्ट्रॉन्गमैन इंडिया की फर्स्ट एडिशन नॉर्थ ईस्ट की तोंगन तोंगन वेट कैटेगरी ख्वाइदगी हेना मपांगल कनबा इजु चेंग मणिपुर की विकास यावरे अतोबा जुचिंग अदुना नागालैंड दगी अनि अदुगा असम दगी अमा यावरे केजी मरफुद्रमंगा अमसु मसिगी मथकी कैटेगरी नागालैंड की सोकनु कुपना नॉर्थ ईस्ट स्ट्रॉन्गमैन इंडिया की टाइटल फंग्रे हरब कैटेगरी असिमक्तदा असम दगी सिद्धार्थ साइकिया अमसु मोगदी श्याम अनिना फर्स्ट अमसु सेकंड रनर्स अप ताखरे केजी हुंबुद्रमंगा की कैटेगरी नागालैंड की बेसी पुना नॉर्थ ईस्ट की मपांगल कनबा ओइरे कैटेगरी असिदा नागालैंड दगी इंसु नोकुम अमसु मनयन सासिना फर्स्ट अमसु सेकंड रनर्स अप ताखरे केजी हुंपू की कैटेगरी असम दगी सोमन शेट्टी अमसुंग गौतम तेरोन फर्स्ट अमसुंग सेकंड रनर्स अप ताखरे स्टेट असिमक्तदगी राहुल तेराना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ख्वाइदगी मपांगल कनबा ओइरे केजी मरफुद्रा की कैटेगरी मणिपुर दगी विकास भाषण नॉर्थ ईस्ट रीजन की मपांगल कनबा ओइरे हरब कैटेगरी असिमक्त असम दगी लखिंद्र अमसुंग नागालैंड दगी पेटे बेटियू लिफिन फर्स्ट अमसुंग सेकंड रनर्स अप ताखरे नुपी की कैटेगरी केजी हुंफुगा मंगा अमसुंग मसिगी मथकिदा असम दगी तामहीती नॉर्थ ईस्ट की ख्वाइदगी मपांगल कनबा ओइरे केजी हुंफुगा मंगा की कैटेगरी असम की बिनीता बोरहाना नॉर्थ ईस्ट की ख्वाइदगी कनबा ताखरे हारे हानगी इंडियन कैप्टन विराट कोहली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की मना फंग्रे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अक्टोबर था की पीबा मंथ्स प्लेयर ऑफ द मंथ की अवार्ड ngasi हानगी इंडियन कैप्टन विराट कोहली फंग्रे ऑस्ट्रेलिया जम्बू ओइदन सथरिबा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दा इंडियन बैटर विराट कोहली सिंथानेंगे ओरबा परफॉर्मेंस उतना टीम असिबो सेमीफाइनल जौना पोसिनबदा असौबा थौदांग लौगे मसागी सही कुंठा मरी सुरबा सानारोय असिना अक्टोबर थादा मैच मरी सानाबदा पुनः रन चनी सुमना बंगा लौबा गमखिबने इंडिया सुपर तरागा निथोयगी हानपा मैच पाकिस्तान का सानाखिबदा विराट कोहली बॉल 59 आउट ओइदना रन मरफुगा निथोय लारोमखि विराट कोहली की लोइनना एवॉर्ड असिगी दबुक्ता लमेन तौरखिबा सानारोयसिंग अदुदि जिम्बाब्वे की सिकंदर राजा अमसुंग साउथ अफ्रीका की डेविड मिलर ने इंडियन बैटर असिना मखोय नेबो माइथीबा पिरमलगा आईसीसी ना थागी ओइना पीबा एवॉर्ड असि फंगबा गमखिबने मखा तरक्वा अतोप पाउदा सागांग रीजन द म्यांमार लादमी मखातन एडेक चदरी इसामनी आरखे कुन फादुना पोखरे हौकी बसाउल दगी म्यांमार की लादमी सागांग रीजन द रेट चथबगी थबक लेप्ट्री मखोयना कानबालु टाउनशिप द हेवी आर्टिलरी सिंकाप सेंटर मियोय अनि हारखरे नमिदा दुद मखोयना फादुना पोखरिबा मियोय अमसु रीजन असिगी मनुंग चना लेबा बुता लमदा सिना फंगरे हारे कोए टाउन कोएट लेबा कानबालु विलेज द म्यांमार लादमी मखोयगी स्टेशन सेंकुतन खुन असिगा जुमलो नबा जीका नाउ विलेज दा था असिगी अहोमदगी होना एंटी जुंता डिफेंस फोर्स की मेकेदा आर्टिलरी सेन के लेप्तना कापसिन बगी थबक जाथारे थाउदोगदु लालौबसन जुंता की लादमी सिंगी मदकदा एम्बुस थखरबा मतुंगदगी ओरबा थवोंग सिंग हाना मफम मदुदा लेबा मिचम सिंगना फोंगदोखरे जुंता की मिलिटरी सिंगना मंगजौना अहिंग अनि चुमना जीका ना विलेज पो ऑक्युपाइड तौदुना थमखिबने लादमी सिंग अदुना खुल अदुना लेबा मियोसिंग मयम थादोक्तुना सटखिनबा फोंगदोखरबा मतुंगदा मकोइना सेल के तामथिबा मौंगदा कापसिन फावरखिबनी हाना खुंजा अमना फोंगदोरखरे मफम अदु लइबा खुंजासिंग तंगाई फदना मकोइगी युमसिंग अदु मै थादोखिबना मरम ओइदना मकोइगी फार्मसिंग दा लेबा ताखे मदमदुदा डिफेंस फोर्स की लादमी सिंग जुंता की लादमी सिंगबो इंटरसेप्ट तौदुना हारपगी थौंगसु सथागे आना खुंजा अमना म्यांमार नाउता फोंगदोरखरे मदुदगी होना जुंता लादमी सिंग विलेज अदु तमना हेवी आर्टिलरी सिंग सिन अदुना सेल के लेप्तना कापसिनबा आवरखिबनी हाइरे थाउदोगदुदा सही तरागनी थोइदंग हाइबा पाहिंग सिन मन कौपन पमसा अमा मखोयगी आर्टिलरी अमना मकोकता पांदुना सिकी अदुगा माकी माबेन सही 64 सुरबा दाउ विनसु माकी पुक्ता नोंगाइना फानबना मरम ओइदुना सिकी आना खुंजासिना फोंगदोरगले मखोयगी एटेक अदुदा सिन मोगी मसनुपी सही तंगारिबे थोन जाति सुनोंग मैना फादुना साथिन सोकी अमदि मखोयगी युमसु लादमी सिंग अदुना तुमना मै थाथोक पिरमखिबने
ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯔꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯩꯈꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯖꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯇꯪꯒꯣꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯝꯈꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯀꯥꯟꯁꯥꯋꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏ ꯐꯤꯌꯣ ꯑꯥꯎꯅ ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯈꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯐꯤꯌꯣ ꯑꯥꯎ ꯔꯕꯔ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯕꯥꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯗꯥꯛꯐꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯇꯥꯔꯝꯈꯤ डिफेंस टीम की बैकेदगी फोंदोरकपद मखोयगी बुडालिन रेस्टेन फाइटर मरी अक्टोबर था हरकपदगी म्यांमार लानमीसिंग हारख्रे जुंदागी लानमीसिंग अदुना मथंगी नुमित्ता कानसुवे प्लेस ता जांगसिंदना मफम अदुदा लैरिबा जुमसिंग लुट तौबा हौगे मफम अदुदगी मिसम निफान पिकलिबा सही अनि दगी मंगा फावगी अंगांगसिंगसु यावना मखोयसिंग मखोयना फाजिनखि लोइदना मखोयसिंग मियोयसिंग अदु मनाक नकपा मोनास्ट्री अमदा फुसिंददा डिफेंस फोर्स सिंग की लोफमसिंग आइदोकना बफु सैदना वांग पाहुसिंग चथारे सही की अरोब लुनार इक्लिप्स इंडिया की मफम खराद मियामना ngaik uba fanggadori atai staging dadi uraroi hayang November 9 da mafung phawa chandragrahan india ki mafam kharad leiba miyamna loisilamdai matang da uba fanglagani hare I masuga manaraba tha grant tawagi saktam adu chawrakna minute marfu mangarom chadagani hariba saktam asi awang thangba america south africa ki sarukhara asia mahadesh australia amasong new zealand da leiba miyamna mafung pana उब फंगनी अदुबो इंडिया की वनदी स्टेट खरा कक्तद लैबा मियामना लोइसिलकपा मतंग दो उब फंगनी हाइरे था ग्रांट तोबगी थोंग असि था पेठीबी मसुंग नमित न चप मानाबा लाइन अमत खक्तद लैमिनाबा मतंग दो उब फंगबने पेठीबी नमित की मंगल थतुना लैखरबा मतमदा थाना पेठीबी की मरुमदा लैबा मतंग द चंद्रग्रहण की थोंग असि थोपने पेठीबी की मरुम चप चाना था द तारबदी मफुंग फना चंद्रग्रहण की थोंग मालेंग मियामना उब फंगे असिगुंबा फिबम असिबो अम्ब्रा हाइना खंगनै हाइरे hayang ubu fanggador ba chandragrahan asigi matungda matangi chandragrahan di lakador ba kumsing lising ani kun gamhangai mars tara gamari da haibade ngasidagi sahi ahum leiraga amuk ubu fangani ana america gi space agency am wariba nasa na fangdorki hariba chandragrahan adu malem asigi biamna mapung phana ubu fangloi maset magai oina ugani haire nasa na fangdorki ba wafang gi matungina hayang November 9 da Indian Standard Time da nongthil pung ani minute tara mari taba matamda chandragrahan asi thokane mafung phana chandragrahan na madugi matung pung ama leiraga na bidang waram Pung ahum belum tahu tu uba fangkani hari gerhana sigi mapung parak pematam da Indian Standard Time da namidang waram pung bari minit kun gama panda oigani aduga gerhana si namidang waram gi pung taruk minit tara gani thoi tahu da loisan gani hana suna sana fangdoke India gi wena I masu malapa thagi maithong adu Arunachal Pradesh ki Itanagar da leriba miyamna high fit uba fangani nongthel pung bari minit kulum doi tahu da miyamna uba fanggador ba chandragrahan asi ngamidang pung 3 minit kun ga taruk da loikhagani hari chandragrahan asi pung ahum minute ahum ga chumna sathagani masi Guwahati da Siliguri Kolkata amasong Bhubaneswar dagi uba fangani adomboinamak Delhi Srinagar Chennai Gandhinagar amasong Mumbai gi miyamnati masin makai oina uba fangani hare namit gi grahan ka manadaba mawonga thagi grahan asidi miyobagi minna haktengnani yengbada songningai karisu leite grahan asi yingana bagi damak mitta akanaba khusku khuzukulai hablabagi mathau thoina tade adamapo binocular adagna telescope ki mateng na yenglabadi thada grant toriba adugi angang ba masu adusu siang na ngami uba ngami aire makadarakwa atopa manipur gi pau kharada nupa ama turenda irakna badagi laikidre singjamai police station ki manung chanba khongnang phaidekpi mapagi imphal turenda nupa ama irakna badagi laikidre aire laikidra adugi maming okram gamber sayung hudra manga suraba miyoyasi khongnang phaidekpi dagine Makan Manipur Government Horticulture Department da tabak toram bani hari imung manung dai phangba paunhai gamber ngasi ayupung taraga mathoi rom tarakba adwaida tureal da irujaba kumkhibani alakmanda badagi imongi mission hienglobada maki central adu tureal da tawraga leram badagi tureal da kumthaduna thinaki imung manung da pawfi badagi Manipur Fire Service SDRF singjamai police yauna thiki tungda miyamna ising maiwa harga khangnaba MD Asatullah kautuna thibada asibak sang adu mahna lokhiba mafam adudagi kilometer ani lom satharaga basikong thongkhong manaktagi fangkhibani hari amrom de Imphal police station ki manung chanba north AOC ki kangla fata nopa ama sinam le hari laikhidaba nopa atu ki maming laikram ponsiva Elhais naumasa sahikun gamathoi apokbagi ming laikhidaba ibungo kawi salodagi ni hari police lagi fangba paunhai asibak sang adu ngasi ayupung taraga mathoi makharum tabada lambida satpa misina thengna rakhibani Manipur ki revenue deficit grant ki senpham lupa koti 192.50 thadokre 15 Finance Commission ki recommendation matungina Ministry of Finance ki Department of Expenditure na state taraga mari da ba post
devolution revenue deficit grant gi senpham nifan suba thagi installment oida November thagi thadorkhre hariba senpham asida Manipur gi oina lupa kodi 192.50 yauri senba sahi English ani kungani thoi kolomdoi gi oina state singi revenue amasung expenditure gi maraka khena ba lairiba adu Mengkana bagi damak tha kudingi installment oina piba PDR DG post devolution revenue deficit grant gi makha da Manipurna Panggiba senpham asi salipa November tha asigi lupa kodi 192.50 asi tharaga haujuk phawada lupa kodi lising amaga samanga nifu sukre senpham asi 15 finance commission gi recommendation matung ina pibani afunba state taraga mari gi ona senba sahi English ani kungani thoi kolomdoi da pigedaba senpham asi lupa kodi lising marfuga taru Sani subna amane senpham asi tha taraga ni thoi khaidokton state da pibani nipan suba thagi installment thadok pak loidana haujuk phawada revenue deficit grant ki thadok ba apun ba senpham asi lupa kodi 57467.33 yaugre post devolution revenue deficit grant ki senpham asi constitution ki article 275 ki makada state da pibani senpham asi state ki revenue account da gap lay river atu mention na bagi damak finance commission na pibani senpham asi English ani kun ga mathoi dagi lising ani kun ga manga kun daruk phawa state da pina da bagi damak 15 finance commission da lep kibani 15 finance commission na post devolution revenue deficit grant pina da bagi damak recommend toraba state singa dudi Andhra Pradesh Assam Himachal Pradesh Kerala Manipur Meghalaya Nagaland Punjab Rajasthan Sikkim Tripura Uttarakhand amasung West Bengal ne 15 finance commission na recommend tokeba state sing asigi manungda awang nopoki state sing na nipan suba installment oina fangleba senpham singa dudi Assam gi lupa kodi 407.50 Manipur gi 192.50 Meghalaya gi 86.08 Mizoram gi 134.58 Nagaland gi 377.50 Sikkim gi 36.67 amasung Tripura gi lupa kodi 368.58 ne Maidai rupi sing nasu tribal gi tongan ba fi sing asi sinabiu oles Tampak da lady mitai nupi sing na sava fanek sing da lever tribal gi nupi sing na set ilaga lagle tampak gi nupi sing nasu sing gi nupi sing na sava fanek amasung atai fi sing sinabiu ana Sanden Assembly Constituency gi MLA SS oles na pangdokre Directorate of Handloom and Textiles na sintuna Nilkudi da satharikliba Maditex Manipur International Textile Expo 2022 gi ngasi Homni sanbada Sandel amasung Technopol ki nabit haiduna pangthoke ngasi ki Sandel amasung Technopol ki nabit aduga mari lainana district ani asida khundariba tongan ba tribal community singi nat ki oiba fi singi matang da khana naina ba mipama masu pangthoke ngasi ki thormoda da Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited ki chairman MLA KS Ibomsana chief guest oiki Sandel AC ki MLA S Olis na guest of honor oina sarogya ke makatarakwa atoba pauda Pistok tauna da bagi damak SNLC gilusing basing Meghalaya da lakadori report Meghalaya government amati lona ting batam khraba khulai paipat lalaulob Haini Trade National Liberation Council SNLC gilusing basing pistok tauna da bagi damak Meghalaya da amuk hana laklagani ana local media report sina pongdoragle report singa sigi matungin ating batam khraba lalaulob asigi lusing basna sayul asigi manungda state asida laklaba yana lairi sahi asigi Augusta da Meghalaya government amadi SNLC gi marakta pistok sa thaba hokrabani sahi asigi August manga da lupa sigi bas chairman Malvalang Zayarna lusingba timama state asida laktuna government ga pistok sa thaba hokibani timadu da lalaulob asigi political secretary Erister Well Thongni for secretary Vancouver Dengdo amasung makoyani ki person security officer sing Ibotlem Marafniang amasung store gi lingdon so sarugya ke Abarom the state asigi minister Conrad Sangmana fongdo ki bagi matungina ating batam kraba lalaulob asigi wari sana na government ki maikite ki matam chang no hona dona lagli sahi asigi Augusta da wari sana ki ba adu da lalaulob asigi maikite ki makoy ki oiba apamba sing government da khalak khangalak palai kre Nagalani ki marakta han bagi wen sana ki ba wari adu tongan ba maram kya da ki mapung pha bangam ki de adu bo government ki maikite ki makata na lalaulob asigi wari sana dona jasina ba purang na ba honare Ating batam grapa lalaulob asiga wari sana bagi tabak khongjen jangsin na bag government ki maikite ki mari laina basingna akan bamong do honari amadi atu matam da nakal ani ki marakta yasana ba purang na ba honagani aire Masana papo kani hana yamna asa tawruga nupi polak padagi thawri yanduna sijakre Yamna thamoi sokningai oiba thawdok am oina hauki ba thangsin bidda Karnataka da Lokesh ko banapa amana mahaki miroli binupi adu songsoi shedana nupa poklagani hana yamna asa tawruga napiyo na folak padagi ningba kaiduna thawri yalaga sijakre Pahosin haribana mahaki luina bi asi mamang da masanupi hompokre handak mari supu oina miroli bi asidi songsoi shedana nupa phanglagani hana yamna asa tawge
अदब नुपी असी मुलबगाल हॉस्टल पुगतुना अंगांग उनब मतमदा नुपी ओना पोलखि मियो असी माकी खुलदा कनागुंबा अमतगा खना सैनाबा अमदि सेलगी ओइबा इशू अमता लैखिदे अदब नुपा पोकनि हना आसा तौरगा नुपी ओना पोलकपदगी यामना काहेनबा खोंथांग असी लौखिब्रा हाबगी चावना सिंगननिंगा लैरे यामना थमोय सोकनंगाई ओइबा थौदोक असी कर्नाटकागी बेंगलुरुदा थोकिबनी मियो असीगी मसागी चही 30 मरी सोरे माकी लोइनबिना हॉस्टलदा मरीसुबा मसानुपी अदो हेक पोकपगी नोंगानबदा थौरी यादुना सिखिबनी पुलिस ऑफिसर फोंदोरखिबदा नुपा असी बेंगलुरुदगी किलोमीटर 40 रोम चलगा लैबा सोटी हाली खुलदा लैबा कोला डिस्ट्रिक्ट की माकी मयमदा थौरी यादुना सिखिबनी थौदोक असिदा लैखिरबा लोकेश की ममाना मसानुपा अदु सिलिंगदा थौरी यादुना सिरे आइबा खंगलखिबनी मियो एसी सही मपलोंगी ममंगदा अंडर परेस की पोगनोर मनाक्ता लैबा खुल अमदगी माकी लोइनबी नुपीगा लोंगदुना लैमिनरखिबनी मदुगी मतुंग नुपा असना होमसुबा मसानुपी असी पोलकपा मतमदा मसानुपा अमफोबो यौदे हना यामना थमोय सोखी लोइदना मतमदुदा नुपा अदुना ममानबसिंगदा मार्क सोइदना सिरगनी हदस फोंदोकलमके अदुबा ममानबसिंगना अदुकुम यामना हेंजनबा फिरेबदु लौदनबा खंगनखि मदुगी माकी लोइनबी असी मरीसुबा ओइना मिरोनबा मतमददी मसानुपा पोकनी हना आसा तौखि अदुबा नुपी ओइना फोलकपदगी निंगबा काइखिबनी मसानुपी अदु हेक पोपगी नोंगानबदा लोकेश मसा मतोंग तमयमदा थौरी यान्दुना सिजखिबनी थौदोक अदु थोकपा मतमदा मयमदा कनागुंबा अमता लैते माकी अपोकपा ममासु मनाकनकपा युममदा मनाउनुपा कनुबिदांग साक साबा सटखिबा मतमने नोंहालगा लोकेश अजी ममाना सिलिंगदा थौरी यान्दुना सिरगा लैरंबा थेंगनरखिबनी हाइरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पदागा जरि चैनल असिना दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमक हन्ना थागजरि।